Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li kienet f'pajjiżna tul il-jum tal-ħamis u l-ġimgħa biex jenalizzaw is-saltna ta' dritt f'Malta. Għall-laqgħa attenda wkoll iċ-Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Keith Schembri, li tkellem mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew. Konfidenti il-Prim Ministru tkellem mal-membri tal-Parlament Ewropew fosthom l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa. Il-Gvern m'għandux jaħbi. Aħna lesti li nkomplu niddiskutu kif diġà għamilna mal-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea, iddikjara il-Prim Ministru. Huwa tkellem dwar il-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia u ddikjara kif il-pajjiż jinsab maqud biex issir ġustizzja. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern Malti talab ukoll l-għajnuna tal-Europol u investigaturi barranin biex jgħinu lill-Pulizija Maltija fl-investigazzjonijiet li qed ikunu segwiti minn maġistrat li jgawdi l-fiduċja tal-familja ta' Caruana Galizia. Il-Prim Ministru qal lid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li Caruana Galizia kienet tikkritika lil bosta persuni fosthom lilu b'mod voċiferu u fl-aħħar xhur kritikat ukoll lill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern jixtieq jgħaddi kull tip ta' informazzjoni dwar l-investigazzjoni li għaddejja lid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, iżda hawn għamel aċċenn għall-ittra li rċieva l-Ministru għall-Intern Michael Farrugia mingħand il-familja ta' Caruana Galizia li għeddewh li jieħdu passi kriminali kontrih talli f'seduta parlamentari wieġeb lill-Oppożizzjoni dwar dan il-qtil. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern lest li jirrispetta d-deċiżjoni tal-familja Caruana Galizia. Fil-laqgħa, iċ-Chairman tal-Kumitat Libe Ana Gomez qalet li l-Parlament Ewropew ħa nota tas-sistema l-ġdida li biha jinħattru l-membri tal-Ġudikatura, iżda qalet li l-Parlament Ewropew irid jara li din tiġi implementata fir-realtà. Il-Prim Ministru spjega kif diġà bdew jinħattru membri tal-Ġudikatura b'din is-sistema l-ġdida. Gomez tkellmet ukoll dwar id-Direttiva ġdida Ewropea kontra l-ħasil ta' flus. Il-Prim Ministru spjega kif tresqet fil-Parlament u dalwaqt jittieħed il-vot dwar id-direttiva kontra l-ħasil ta' flus. Fit-tmiem iżjara ta' jumejn f'Malta, Gomez indirizzat lill-ġurnalisti u faħret il-liġijiet importanti li daħħal il-Gvern fosthom it-tneħħija tal-preskrizzjoni għal politiċi, il-protezzjoni lil whistleblowers u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti fost oħrajn. They definitely go in the right direction. All of us, when we discussed that with the Prime Minister, we mentioned that. The press law in the latest version, not the initial one, goes in the right direction. The Whistleblowers Act, the committee installed to make a selection, a pre-selection of candidates, for instance, for the judiciary positions. All of that is in the right direction. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, ġurnalisti staqsew kif il-Kumitat ma tkellimx mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija wara li Daphne Caruana Galizia kitbet dwaru u allegat li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. B'Gomez tgħid li mill-informazzjoni li għandha Delija ma jħallas it-taxxa. Well, we heard that indeed the leader of the opposition, some sources said that he's not been paying taxes for a number of years in this country. Bl-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa Maġemba, Gomez spjegat kif id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew iltaqet ma' diversi persuni li tkellmu dwar is-saltna ta' dritt f'Malta. Fosthom ma' Manuel Delija, l-eks kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt, kif ukoll rappreżentanti tas-Civil Society Network u Occupy Justice, u Andrew Borg Cardona, esponent nazzjonalista. Iltaqgħu wkoll mal-Kummissarju tal-Pulizija fost oħrajn. As I said, it was the Secretariat who put up the list of meetings on the basis of suggestions made by different colleagues. Qabel bdiet il-konferenza tal-aħbarijiet, grupp ta' persuni inġabru barra jipprotestaw, tant li ma ħallewx lid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew tgħaddi. Fost dawn il-persuni kien hemm esponenti nazzjonalisti, fosthom Borg Cardona, Michael Fenekadami u anke l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola.